Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Kapaborito, manamos kila! Alas 7 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw ang gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Maninisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-8-8 na mag-8-8 pa. Early in the morning. Maabig ya Lunes balang sinansakay ya pinablin dumaringal na saya na programa tayon early in the morning. Aray paboritoran na dumaringal jalabat DWGE 88.1 Radyo Pangasinan. Kantabay tayo technical side si Jael Franz Kayabyab. Yada panangiwanwan panangantabay ng manager Joselito de la Cruz. Pizza 27 bulan na Hulyo taon 2026 natanya agaw so pangideliver na Presidente Bongbong Marcos na State of the Nation address to niya. Antuta so real estate of the nation. Antutay kipapasan na bansa tayo. Antayo, amay-amay umpapaway iran na bomb threat, death threat, ditan saraya kabyangan na educational institution, piga-pigara laso mansususpende na klase, lapuda sararatan ya bomb threat, wanto kamal lang klasin na panaktak-takot. Pati saray kabyangan na senators tayo at si Karakunumot sumakakaawat na sararatay death threat da panamaglay na social media. Antayo say mas makapatak-takot at saya aliwan sa tay death threat, aliwan sa tay bomb threat. Say makapatak-takot no ipaksab ng Presidente Marcos sa martial law. Early in the morning. Piano ararayan nagagawan na bomb threat, death threat at si katulatay preload
na martial law. Early in the Si morning. Katuyay makapataktakot at ate gagimira. Kalaran ng tila batla. No anto kasi so ipalapag ng Presidente Marcos na ani at oras na alas 4 da ngaram State of the Nation Address. Jadsayan agumot, I understand mangi-deliver na State of the Municipality Address si Mayor Niña Kiambao ditan baloy na Bayambang. Ipalapag tumot iraratay accomplishment reports yaagawan to loob na sakay taon legan niya si Kato sumanuuloy bilang mayor. Dakdakal lararatay nandi-deliver na State of the Municipality Address. Dakdakal laratan at ate gagimira. So, mangi-deliver na State of Municipality Address, SUMA, State of the City Address, SUKA, yung manuta-uta lara ditan, nanturara ta ipapalapag daran makauta, accomplishment da, wala mo't sumang ipapalapag, na sararatay SUDA. SUDA, aliwan subdring sita na, SUDA, State of the Division Address. Nanturaraya at ati gagimiran ipapalapagdaran State of the Division Address. Yajad 100 disda at ipalapagdarata accomplishment reports dara niya. Wala rin ipapalapagdalabat. Ara may pasad na DepEd office. Ara may sign na taluran SDO Dagupan. Project 1 Dagupan. Ya inlunsa sara iskwilaan tapyano na i-promote kuno tay expanded career program. Walamat irarama na tate gagimira so ginawa daran orientation na earthquake drill ya agda ipila balot so DRRM tansay PDO tuyay, paano turarata niya klasin na plano no ara may importantira ya kabyangan na sararatay departamento at agaipila ayay MTX Ready Orientation on Earthquake Preparedness Program for Luzon na cluster na ginawatan ng July 24 Diman at Inyaris Event Center Antipolo City, Rizal at agtumat balat inawit iray kabyangan na satay MDRRMO tansay DRRMO tansay tatawagan tiran kabyangan na Planning Development Officer tansay kabyangan na Disaster Risk Reduction Management. Akinoy, importante raya. Udasatan niya abitlan orientation at earthquake preparedness program for Luzon na cluster. Yaang gano, agkalaon natin dinitan at abitla ya event tasarag tumat. So, mi join online agkalamang gastos. Pero hindi. Inaawit tumat iramay P-board. P-board DepEd officials araramay SIP Visor Superintendent tansara may kabyangan na principal suspect. Principal suspect. Principal yan na sususpi siya na favoritism ira iya treatment at SDO Dagupan kayuro-yurong to nilabat balo-balo nilang bungat
ya kabyangan na sa SDO si Dr. Marciano Soriano at sa agawa tatiga gimira katakot-takot ya reklamo so impile datan Central Office tan Regional Office niki State of the Division Address. Pero aramay arom ya sulat ya idan tayo'y kopya sulat na sa reklamo ay empawit at grievance committee tansaray DepEd officials at the Central Office ibasa ti lalamot itan taunaan amay imbasa tayo ya sulat ya reklamo timpawit at Civil Service Commission. Idadalom dararatay nagagawa. Ditan the Schools Division Office. Ya na de-demoralize laray kabyangan na saray DepEd officials lapo kwanda tasatay Department of Education na dakmalo labatla ya departamento na City Hall. So, alagaron tayo, anturaratay laman na State of the Nation Address ng Apo Presidente Bongbong Marcos. Lautlad, sarate panangiter na saray dole out. Ya magmamaliw ti labatlan na puyabol. Aratay mindikan si program. Ya pinili. Tan aray labatla so patronage da politika so nagagawgawa. Para saratay reaksyon syo, opinion nyo, sa radyo i-forward, i-text iraratan, i-chat iraratan, da para maglay na sa live streaming tayo, sa na programa. Adjad para maglay na DWGE 88.1 Radyo Pangasinan Paborito o dino i-text yung labat at 0968-677-7070 0968-677-9000. Maabig ya kabwasan, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, naimbag nga bigat kada kayo amin na po nga dumdumag ti datoy nga programa tayo. Early in the morning, kantabay ko technical side. Jael Franz Kayabyab, say amigo yo, your one and only. Say kabusol na saray balasubas, matatakawid gobyerno tanjad sa syudad, inarubalat na saray nalalamas tan mananisya ed katwaan. Oh, wala mat sa reaksyon ng Master Sarlo. Suka. State of the Chismis Address Kwan. Sa ikwan mat ng Lawrence, anto kasi gawaan na gobyerno ng Marcos noon sumputlay digong kuno. Antoy, unsampet, ya akakahon o akagarapon o mabilay. Antoy, panggagalaw-galawon da, so panggagalaw-galawan da kipapasan ng Apo Presidente, digong, diman the Hague. Yan, wala rin pictures siya ipanangnang da, ng titsura to, yagayle ubong to, at imbis siya kasi anda, at panggalaw-galawan da, ninyo may sakay mga kantsaw si katulay ni Kahon pampipistaan na saray senadores imbis iran si karakumon so may ambugya may damay o man malasakit nagmaliw fanfare so agawa at lamay nan Mima Alicia.
Aramamat suwa artistan untutulong at saray pamilya ya biktima na say hold up, robbery, tan kaibalay murder, pamatay at sararatan. Wala ray untulong at isabulda na iinsultura yagda kuno trabaho raratan. Nako. Ano wadtan niya araya at na sasapawan lara tati gagimira si katulaya aramay good Samaritan at magmamaliw nira ya maugas at panagtulong. Pero tandaan tayutan, charity never fails. Importante tan charity. Walang tilay 18 minutos. Kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan na panangipatuloy na programa tayon early in the morning. Mapalasapas laray greetings pero naani ni raratan ya ibasa ratay kangaranan nyo aray alabat lay mangi iter na saray message reaksyon ada saray issues tayo. O antulamat yay kanunutan ya gawaan ya ipasalalangula kunon ordinansa para da sarayay kalanguran, proteksyon na kalanguran, ya kailangan at alas 9 labi, dapat kuno walalara at kaabungan irarayay ugugaw. Marakep, maabig ya gagamtan, pero no kulang so enforcement at sararatan, useless iraratan niya klasin ordinansa. Ay alabatlay curfew hours at ating agagimira. Ay ordinansa ya curfew hours. At makatulong niya at pansawata o dino pamaer na say krimen at panamaglay bawas bano at sararayay tutuo ya akar-akar at kalkalsada. Wadtan iraya mani istambay, mani inuman at sararatay karkarsada. Ayay curfew hours at marakapitan ya ordinansa pamprotekta ada saray ugugaw lautla ada saray minor de edad tan napapulos supan earl ada sararatay suspicious ira nayarin na gawaan ada panggawa na say krimen niya singa say panhold up o dino pantakaw. Bali-bali pa ya ordinansa tay curfew hours antoy gagamtantutan tan anto so benepisyo ya nagamuran tayo ada satan at ate gagimira. Paniwas ed gulo. Paniwas ed gulo. Baba atin niya iray ugugaw o dino sararatay tambay ya manggawa na krimen. Ya singasamay biniklaklanan niman manggugulura dita nagkarsada man pupunitian manrarambol, manuhold up, wanto ka man la, ya nayarin na pakasagmakan na sarayay kalanguran. Katon ayay curfew hours
at marakapitan parad sa kaligtasan na sarayay minor de edad. O, anggan si katayura, senior citizen mutla, na yarin makatulong at si katayura ratan. Tapiano agtimot la pagalagala at karkarsada, laot la. Ya dakil iraratay, nanunong ng tayura, masikin lara kalamor, at wadtan niran manahanap buhay, mantutulak na kariton, diyan to kamanla, mamupuyabol. Ang gano dis oras, ada labi, araya vulnerable iraratan, ada peligro at ate gagimira, atan na lautla, babagak lalante, siya dapat siya na proteksyon dya, aray kalangmuran, minor de edad, araya peligro, ada saratay nayarin, impluensya, yan na iter, nasararayay hardened na criminals o lawless element. Makatulong ni at saray kapulisan tayo. No daisat suto at saray karkarsada o saray matuon lugar at magano namataan niya tampol, visible at saray otoridad. No, man gagawaray patrolya. No si karat mampapatrolya, foot patrol, tan mobile patrol, at nagawaan datan at ate gagimira napaer sumangka kanunutan niya manggawa na krimen. Bali-bali, di ba? Bali-bali klasin ordinansa. Walamot iraramay safenet tatawagin da. Mayamay lari bawal ipapakseb. Kabaluyan. Bawal lararatay lakseb at karkarsada, bawal lararatay uni-inom at karkarsada, bawal lararatay maingaliran video okay, at saray kaabungan no walaray okasyon. Araratan ay bawal kabaluyan at agmet lamlamang iraratan na i-enforce strictly kanyan nagmamaliw iran useless klasiran ordinansa. Sa level of effectiveness na satay curfew at pan-reduce na say krimen nagagawa at barangay o inerkaman iyapasan. Pero nanang ninyo, Early in the morning. siya paray walad karkarsada. Siya paray na-involve at krimen. Aliwan sa tay krimen labat. Siya paray na-involve at saray vehicular accidents. Early in the morning. Diba? Natan, mangkakanunutan lalamot ira. Ay, yamanggawa lalamot kuno na ordinansa parad proteksyon na saratay ugugaw. Ay, doble-doble lararatan, redundant laratan, anggapoy gungguna na saratay dibatian, anggapoy gungguna na saratay pantutumuk-tumuk yun na kautukan nyo ditan, bulwagan na agyumot lamlamang na i-implementa iraratan niya klasin ordinansa. Early in the morning. La kayo at sararatay entertainment establishments. La kayo at sararatay bar. La kayo at sararatay club. Lautlatan at Arellano. Early in the morning. Ditan at satay tatawagan tayon. Ditawag dat salatay area na Arellano Aliwalabatlan Red District. Tatawagan itan. Early in the morning. Walay tawag dad Pangasinan at satan eh. Medyo tayo la. Malaswaya bitlaan at ati gagimira pero talagang nagagawgawatan. Ditan at Arellano Street jat syudad tayon Dagupan. Early in the morning. Wala may tawag dan Patakuk Avenue kanda. Patakuk Avenue. Pero ni English mo la tapi mas marak dakep
Kwandatin, ditan kayo makanungnung na saramay karakul ya strangers in the night. Early in the morning. Alas 5 ng hapon, gising ng mga anghel na siyang magi-entertain sa inyo si Jezebel. Okay. Dakil ditan. Aliwala ba't ya ditan na Darillano, wala re anong mapasin dya. Aliwala ba't ya dagupan, wala re anong mapasin. Darong masyudad, dakil iraratan ya nightclub, disco houses, siya pare watan. Aray ya kabyangan na saray kalanguran. Early in the morning. Kulaan ti proteksyon, kulaan ti sipnet, kulaan ti ratan so enforcement na say curfew hours. Oh. Di ba? Engineer Rodolfo Dion sa ikwantot minsan mapahaga ang mutla yung umpaway udlabi kwantot agmanta na antoy nagawa ed karakul na untalan insidente nagagawa nata lautla ed Metro Manila tan arum niran na probinsya iba bengat labat laratan aranan babantayan tayo raratan at social media wala re bubug-bugunda pepekenda tubo mamaso inday bato oh wala re huhuldapan wala una akar labat iran estudyante watalay riding in tandem bigla dalabalan hablutan cellphone labat cellphone labat lay singagan pangalalabat na sa tay cellphone yasi katutay tigway na bilay. Walay kaaro tayo. Walay kaaro tayo at ati gagimira. Yan ang duty so anak to. Unsumput la at abungda. Asing-singger la at abungda. Mga 100 meters away labat la at abungda. Dimmalan. So, snatcher or holdupper. Siningkat subag. Siningkat iray gagamitan, nabitla, yabi, marikit. Siyempre, imuyag ng laban. Ito agawa, biilatan pinaltugdani. Ang sakit, sunandian na miyembro'y pamilya, tatay gagamira no untan niran klasin na krimen niya nagagaw-gawa. Early in the morning. Natanay, wala ta so enforcement, at sararatan, yabitlaran ordinansa, yan ang tutumukan day utok da, at panggawa, debatian, may klasin na titawag tayo sa aggrandizement da ditan, may tawagan tayo na mamapasikat labat ira, mga lay kinay, mga lay papel, ulit tawag tayo sa wala ladang uri dila kulabat la nabitla kabaluyan. Early in the morning. You see? These are aratan at very kiniraratan. Nanunang ng tayo raratan niya talagang nagagaw-gawa iraraya pero ngapumat. Ang kapumat at ati gagimira sugungguna na sararatan. Lautla natan. Ang darakal subilang na biktima na say HIV o deno AIDS. Puro kalanguran subiktima. Early in the morning. Ipatuloy tayutan, iran impormasyon na balita kasumpalan na pakabat malalapod saray manangantabay. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Magandang umaga mga kapaborito. 7:30 na. Time check is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa. Look
Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, bowl and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rose Salina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at
mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng Quinto Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Early in the morning. 37 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Okay, walay forwarded the message dyan na niyong rehidor na Intramuros City of Dagupan. Kwanto masantos siya kabuasan idol. Grabe supila na sara estudyante at City High. Sobray dukay. Inabot to anggad putek na lyceum. Lapod inspection ada saray bag tan gamit saksakay supila. Makapoy su sistema da agla makaaten na klase iray arom no 7:30 so oras na klase. Early in the morning. Aya, ang kapuni may agawa ya insidente ditan at Tacloban City, ditan at Cavite City. Ang kapuya. Ang kapuya at ati gagimirang gawon daya malot ya inspeksyon at saratay gamit na saray estudyante jad syudad tayon Dagupan. Imagine, abasalara insan ira mampayong. See? Kailangan tan proactive yala ng sugawaan aliwan satay reactive na walalay agawa. Insan dakdakal iray ipapasalaran ordinansa para kunuot saratay kabataan, proteksyon, nasaray kalangmuran, tapyan na iwas siraad anto kamalan, disgrasya tan nagawan krimen. Come on. Ni malay dinala tilabat lanan ni man sang karakepan laya ordinansa. Atay curfew hours. Taan tatayo ya say nana-involve either they are the victim or si kara su suspect saray minor de edad. Araya so minors who are in conflict with laws. Pero antoy agaway. Wala tayo strict enforcement at sararatan niya ordinances. Early in the morning. Ulit-ulitan kon ipapalapag. How beautiful our laws are. Pero useless iraratan, paper tiger labat iraratan without strict enforcement or implementation. Early in the morning. See? Agti pala mang grandstanding ditan. Agti pala mampapagwapo, mampapagangganad tan at the expense of others. Early in the morning. Luluko nyo labalay sarili yo. Luluko nyo labalay sarili yo. Antayo ta, yawalay ordinansa tayo dya at syudad na Dagupan, nilira at sararayay prostitution, nilira at sararayay regulation na saratay kabyangan na saray nightclub, bars, and other entertainment kiniradtan.
walay regulation tutan. Ambulat. Simpak sa ba kintutan, penalties tutan, nayarin mangkapot sa establishmento, nayarin na na kulong, mamulta iraratay operators. Wala ta? So, mambabantay sa haratan, wala tayong mamomonitor at sararaya. Early in the morning. Despite ya wala rin reklamo la, nasaray residente asinggar at sararatan ya klasin establishments. Oh, angga po. So, aksyon ada satan kabaluyan. Tayo, ayay it's IB cases at Pangasinan atagtagay. So, tatawagan tayon it's IB cases. Kabiyangan aklatan siguro ta, hair is vanishing. Kamera ng Master Sarlo Gonzales. Oh. Biig suluray. Alawan sa may hair is vanishing. It's IB at tate gagimira sa kaya virus ay si katuya so wadyan ungkakamayat natan luyag tayo na Pangasinan. Nabwas singbatan kuya ya isyo. So abitlan na kaso ja luyag tayon Pangasinan. Aray kabyangan na apatiran syudad luyag. Say nagagawa natan say prostitution mairap mula ay uruluntan underground la kasi. Aliwalan open itan ya wala re bugaw PIMS. Ya lakad club ya walay man presyoan kayo isang kila ula tayo la paiknulan o dino parausan establishments. Say prostitution is online. Kanyan mairap. Mairap. Ya urulan ilaratan unless konsulta ka, makipagkonsulta ka kay Alison Ramos, kay Dr. Bandong, doktor ka na ngayon doktor, haliwala ba alam veterinarian, vegetarian niya, and other nariyan na yan. Si Dr. Sarlo, aratan, no konsultaan mo raraya, si Dr. Stephen Ibaristo, Lawrence Gonzales tan si Lawrence Palma, araraya at wala antadad sa araratan niya techniques, tapiano agka nasabit, di ba? Another flash report na pinaparating sa atin, panawagan sa ating kapulisan at sa mga barangay officials concerned. Sabi rito, yung Chinese cemetery daw, mayroon na naman daw sinirang nitso, pangalawang beses na ito na nangyayari dyan sa Amado. Amado Tapwak, Bakinsakop at Satan, paging Barangay Kapitan Sydney Lomboy. Panawagan timutla at kinana Barangay Kapitan na Makmak Gutierrez Titan at Karaunan. Tawatan sudwaran simenteryo mat, baka aliwan di talabat sa pakakagawan to Chinese cemetery. Antay mutla, saratay pamahiin na saray Chinese,
Ano, wala raramay ng kabliran alahas ton paborito to ipipila dararatan. Wala rata yung untan irang klase na pamahiin kanyan nayarin na ditan. Wala posibilidad tuta na tatiga gimira ya araya at bungbungan iraratan niya nitso. Pero arami na mang kabliran na alahas wanto kamalaratan ya iter may gagawin ng pamahiin at saratan na tatay gagimira. So kailangan siguro dapat nabambantayan iraratan unless inside job. Pero nata niya agaw siyempre nabawasan tayo persa na kapulisan ta mangipawit ira na saray pwersa na kapulisan tayo ditan Metro Manila. Aray kabyangan na sa crowd control na ani sayay nagawan State of the Nation address siya sabayan amo na sa tay rally. Anibersaryo mo natan na sa Sakaya Sikta. What a coincidence. Okay, walay pakabat na Mar Brian Maramba. Ipapakabat 40 days na tatay Mario Maramba. Natan niya agaw. Makapan iliw irakwanan na Mar Brian Maramba. Antoyoy, panawagan mo at saray amigon malat. Hari barbarkada ng tatay Mario, walay nagawan na selebrasyon natan, ditan abungyo, pakanudnunutan kinan tatay Mario. Kanto ay, martial law is only declared during an invasion or rebellion when public safety required it under the Philippine Constitution. No, tutumbukan tayo ya. Aya at ikin na sa mikro na pakapanyari sa presidente at kongreso, tapi ano si katoy mangideklara na sa ating martial law. Pero nanunang nyo, natan talagang silent martial law na nangyurate kalaban na gobyerno. Kalaban na gobyerno, ipapakulong dararatan, igagawan daray kaso, nantoy agawan ng saman, gagawon dalamot natan. Warintay 9 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabwasan. Ito problema rin ng mga mamamalakaya. Yun, mga tao dyan ni Mayor Dong Kalugay sa Sual. Ito, maraming reklamo dyan na nagpapahirap sa mga mamamalakaya, maliliit na mamamalakaya sa Pangasinan under the leadership of the President Jericho Bersales. Marami na itong mga pinaparating na problemang nangyayari dyan sa bayan ng Sual at sa karagatan dahil nandyan ang mga pirata ng mga pamahalaan. Bukas na natin ito tatalakayin President Jericho Bersales. Good morning din kay Ali Sericon, si Maestro Ali na nahihirapan ding pumalaot dahil maraming pirata sa dagat. Para ratay pirata ay ibabagadaay are kabyangan na say BIFAR, Bureau of Friends and Relatives, are kabyangan na maritime, are Coast Guard, Coast Guard, arom nira ya bantay dagat. Iba yung binabantayan. So bukas
Tatalakayin natin ito May minimensyong pangalan na si Bronson ata yan. Hindi lang pang sports, pang barangay pa, si Roger de la Cruz. Attorney Remark Rabanso, Councilor Manny Datwin, good morning, nakamonitor. Si Ramil Velasquez, Tan Marita Milicio, si Engineer O.J. Cornel Bentinilla, si Mar Brian Maramba, si Dr. Mike Maramba, Lani Bautista Paragas, si Emer Dumagas, Madam Rich Barroso, Manager Alex Doke, Gilbert Barabas Kaikap, Ed Laportisa, Lloyd Pinida, Joey Gaho, and Napoleon ko, si Mang Pompeo III ditan at Santa Clarita, California. Vice Mayor Edgar Maminta, Karing Isaac de la Cruz, former Administrator at Bali na Kalasyaw, Bibencio Bailio, likewise, siyempre si Mayor Patrick Karamat, si Wilma Cabico, si Rene Velasquez, Ambi Cantago, si Ate Cha, Norma Jaramillo. Mandakal na mandakal ilay viewers tayo Si Che Guevara, nakikipag nag-message ka pero iba yung pangalan mo, hindi naman natin kabisado Ibigay mo kasi tunay mong pangalan, huwag kang magtago. Jackson Lapos, ditan Butte Tao. Saan ka ba, Jackson? Sa Saudi ba yan? Manong Ben Hobillano, si Ate Cha, ditan Palapad, Sampabian. Si Buds Vidal, si Joel Maramba, si Van Vidal, si Paul, si Jackie, ditan Komida, Bunuan. Master Sarlo Gonzales, Rodolfo Fernandez, si Engineer Rodolfo Dion, Jojo Bauson, Nick Noc Tolentino, Leo Rosario, Benedict De Oro Dumayas, si Jerry Lara, Lawrence Palma, Nick Noc Tolentino, Aray scammers kuno ditan Malabago Kalasyaw. Ang pangalan niya ay Renegade Karagay. Sabi raw ng barangay, sakit ng ulo daw siya. Pwede i-report mo na lang sa pulis, Nick Noc Tolentino, kung ikaw ay biktima ng pag-i-scam. Alex Centeno Rosal, si Mando and Elsie Segundo, aray kabyangan na Anos Labat, asosasyon niya dadauluan ng Boss Palang de Guzman, si Kagawad Erickson de Guzman, si Tonyo Bautista, Pablo Fernandez, Jimmy Benitez, Joe Bautista, si Manuel Reyes, Bong Aguado, ditan at Salapingaw, Barangay Salapingaw, Siyudad na Dagupan. Greetings malala pumot at kinang Colonel Boboy Kukya.
si JJ Gamboa, Cristina Ocampo, siguro kanda nakaukulala mo kuno ya ipawil may tukhang piano un takot iraratay minor de edad are kalanguran nayari mo. Myla Abrado o Milin Alvaro, Ma'am Jenky Alagadan, Lovely Mercurio, Manong Paul Alagadan, Ima Alipio, Servando Palma, Lynn Coronel, Maxi Soles, Fernando Espinosa, si Lalin Velasquez Titan at Japan. By the way, kung asing bat imay scholarship ditan at Barangay Karaal, walay in post dan ngaranad siya, ya araya at mayaman manayatan. Say mother to wala at Amerika, teacher, at watan niya akapibiyang sungaran to scholarship program. Wala rabalot si Enri rekomenda ng Kapitana Velasquez sirang kangaranan agto inunor imay focal person di Tanod City Hall ya certain Malu de Vera ya singa si katula kuno'y una akton kapitan di tan eda Karael wanan Sergeant de Vera tan si former barangay Captain Bintora. Napulyon nating lahat, napulyon ko. Renato Jovellanos, Len Coronel, Noel Mejia, Maxi Soles, Rapi Saldivar, palaranan nyo lang sa programa na likna ay baloy ng RJ Jimenez. Ang kapulay maraam ya oras na saya na programa tayo early in the morning. Kaiba yo sa amigo yo your one and only. Makinis ang ulo, malinis ang isyo, hindi malisyoso. Kantabay tayo at the technical side, Jael Franz Kayabyab. Diyos tiag ngina apo. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung... Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito! Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si